Kurang atraksi kuda halah. Masalahnya kondusif di Bayun. Iya. Oh di punah kenikah. Bang Barep lebak dulu. Sakatan mana itu dari usik udah ada yang gini. Apa laurnya pas sadak-sadak. Akang abi nyungkeun bantosan kepada sumur nur. Ieu dunia dek sabeula. Hari kitu mah da munduran merata, lempeng deui dunia teh. Katinggalan teh cai. Legaan, lagi alam dunia aya lega. Itu marah
sekedap mau ningakeun neme Bang Salim ke abdinya Yos dugi ketemu Abang